रंगनील गुंगरी भोलाई मान्छे yang sachin परमेश्वरलाई उपस्थिति परमेश्वरलाई अनुग्रह नंगरे yang mula सुदुइरिजा yang वचन लागि प्रार्थना लैछिन मन मुला दारेम दिनी ngai परमेश्वरलाई छोन्मो वचन पुरानो नियम ग्याम पुरानो टिम ग्याम रंगनीला गुंगरी ngai पांगबार सेवन मला पुरानो टिम ग्याम तिनी रंगनीला गुंगरी बोला बारे ngai सेवन मला विशेष लसी तिनी यांगला वचनना शीर्षक चातिक मुला बिसम यांगला भेदी खैराङमा मुला हालेलुया अथवा यांगला भेदी जातिक डिम्बसी ngai चियामा यांगला तामिङ घेरि पाङदोमा यांगला बलिफुल बग्ला हालेलुया बलिफुल बग्ला अर्को जा है धूप मरा बग्ला है छोरी बाइबलले चियासम भेदी सोबदाम गादे छोरी स्याप्ला हालेलुया पहिलो राजा है पहिलो ले ला किताब 18 अध्याय लागाई तिकै पदग्याम रंगनी रंगाई तिकै सुंगे मांजी है विशेष लसी चुरी 18 अध्यायला 16 पत्रन छे तल मार च्याजी विषम 46 पत्तोनरे च्याजी विषम तिक मुला विषम एलिया विवा अगमबक्ता कर्मेल विवा गंगरी दोबा है ठे गंगरी दोबा दुइरी थेरी बाल लाला बाल विवा है देविता लादा तिनबा 450 जना अगमबक्ता का देला गुंगरी एलिया जा परमेश्वरला साँचो अगमबक्ता गिखेन मुबा है थेन्न गुंगरी धुन्दा तजी अनि एलियाला गाछा है थेन्चे जा थेने 450 जना बालला अगमबक्ता गादी अनि परमेश्वरला साँचो परमेश्वरला आवाज ज्ञानबा परमेश्वर द विश्वासला बजा गिक्चेन एलिया मुबा थे दुइरी थेनिका देला गुंगरी चुराङला से थेन्ना प्रतिबाद तजी कि है थेन्ना एन्ना लागा देता तेनगो एन्ना लागा देता जा एन्चे है रंगरंगला लादा यांचे पुगारबलाई जुन चा परमेश्वर स्वर्गला मेग्याम yang द जवाब दोन्ना थेरी बेदी सोसी टांगसी थेरी यंगला थे बेदी रिजा बहार गादे ठासी तुपसी बलि लदोबा ताम गादे थेरी प्रस्ताव बजे एलियसी ताला बिसी थेन्चे थेरी भेदी सोसी नाच्छा बाल लादा तिनबा 450 जना अगमबक्ता गादे है थेरी थेन्ना ला लु देवी देवता जम्मन संसारी मोबा चुस है बनमो घेरी लामा घेरी बामरा साजो नमजो जम्मन तेजे लसी जिन्जी पुगारब लसी थेन्जे थे बलिचा मे लागब आलान क्रोश होबा जुन बलिचा मे लागब आलान स्वर्गका मेदाइसी क्रोशी सोल्ला साला थेनुन साँचो परमेश्वर हिन्न बेबदाम गरे थेन्न गुंगरी तामदजी सिगो थेदा बेलामा एलियासी कुरीसी दान्छासी च्यासी चिजी थे बाला 450 जना अगमबक्ता गादी अनि थेरला जम्मन मिकादे थेला मन्दिरला पूजलाबा मिकादे थेरी रंगरंगला बलिरी मेताइला बल लागेरी रंगलांगला लादा लुदा देविदा थेन्जे तेनबा जम्मन सेका देदा थेन्जे पुगारबलजी तारा थेरी स्वर्ग ग्याम मे आहानी सिगो स्वर्ग ग्याम देरी तिकै न नादनी अन्दिम नि थेन्जे रंगसे रंगलान स्यागादे थाबा का बगौलाबा ताराबा क्रिङबा है लेम्बा छोइबा चाबा सुजी सिगो चोरी यांगसे मराङहामला है थेन्जे रंगसे रंगदान खूब छुङमान स्याबान ओ बाल गन्दा उद्धार भौ गन्दा रंगसे प्रश्नला उद्धार भौ गन्दा जवाब दोनगो जो भेदिला बलिजा रंगसेला मेगामसे क्रोगो बिसी थेन्जे क्रिङजी हेराङलासी अझै न थेन्जे मट्टे दिन दोने लगभग दिन 3 बजे दोना थेन्जे ओरङ लबला लबन लजी थेनि गादेसी है क्रिङमान अगम्मानी लबन रंगसे औ रंगला लुइ गादे थाबन छोङबा छुजी तारा थे तिगै नन जवाब आहानी तर जो 18 ला यांगे 30 र दे चियाजिसम जब एलिया अगमबक्ता से खडा दला ल वरङ बेसम गाला बाल हाजी दारेम नाला परमेश्वर दंगाई पुगारबला हालेलुया एलिया सिजा रंगला बलि परमेश्वर द फुलबा लागिनी बलिदान परमेश्वर द चढबला लागिनी बेदी
नम्बर 1 जमन भन्दा गाछा परमेश्वरलाई स्वर्गलाई मेथेरी लुङमा भन्दा गाछा परमेश्वरलाई स्वर्गलाई महिमा धेरै फेप्का भन्दा गाछा एलिया अगमवक्ता से तिगला जी बिमा सुरिङाई रंगनीला गुंगनिङाई पढबलाई 30 अध्याय पहिलो ग्लेले किताब 18 अध्यायलाई 30 पद रिङाई नेपाली रंगनी त पाङला यांगला जो तामंगरी तयार तबारे पहिलो राजा 18 अध्यायको 30 पदमा तब एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने या मोगा आऊ तिनीहरू तिनीका आए त्यसपछि परम प्रभुको भत्केको बेदीलाई तिनले मर्मत गरे हालेलुया स्वर्गका परमेश्वर आफला जवाब फेब्का बन्द गाछा नंबर 1 रिजा एलिया अगमवक्ता से परमेश्वरलाई नुङबा भेटी फुप्पा भेदी त सोची हालेलुया ते भेदी विवान बलि फुल बगला इन्ना थे बलि फुल बगला छ अशुद्धता बन मुबा बलि फुल बगला छ फुप्पान मुबा थे ग्लागा दे त निर्माण लजी हालेलुया अदासी 31 पति बाङमन मुला एलियाले 12 वटा ढुङ्गा लिएर प्रत्येक ढुङ्गा याकुबबाट आएको एक कुलको निम्ति जसका परम प्रभुले यसो भन्ने वचन आएको थियो तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ ती ढुङ्गाहरू लिएर तिनले परम प्रभुको नाउँमा एउटा भेदी बनाए धूप र बग्ला बलिफुल बग्ला सोझी तिनले त्यस वेदीको वरिपरि 15 लिटर जति बिउ जाने खाडल खने तिनले दाउरा मिलाएर त्यस माथि साँडेलाई टुक्रा टुक्रा काटेर दाउरा माथि राखे तब तिनले तिनीहरूलाई भने 4 गग्रा पानी भरेर ती बलि र दाउरा माथि खन्याइदेऊ हालेलुया जब 450 जना बालला अगमवक्ता गादिसी रंग रंगला लाता पुगारब लजी अंधिमरी एलियाला पाल हाजी एलियाला पाल हाब बेलजा स्वर्गला परमेश्वर आफ्देन छम जवाब किनमाला लागिरी एलिया पहिले तयार त रिसिएको एलिया सिंह नाच्छा पहिलो रेम जातिक लजीबीमा फुप्पा भेदी गरे नुङसीटी बाथे ग्ला गरे त सोझी हालेलुया निर्माण लजी अनि धेरै 12 वटा युङमा गरे बाजिसिएको गोर चुई के रे चुई युङमा गरे पोप लसी परमेश्वरलाई बेती फुलबा के रे परमेश्वरलाई बलि फुलबा ग्लास निर्माण लजी सिगो शोभन लजी अनि अराङ सिन अरुको जा तिक्लाजी बेमा थे बेदी थोरी सिंगा दे जना लसी टाङसी थान्जी होदे थोरी बलिला थे बलि फुल दोबा मे बाहर जा तयार लसी थे थाइ थान्जी सिगो चुयाम सियाङ लोप्तो बतामजा तिनी ngै लोप्पा तामजा तिगिन नबिसम यंगला गुंगरी परमेश्वरला जवाब परमेश्वरला मोलाम परमेश्वरला स्वर्गलाई याल ताइबा सेम मुला परमेश्वरला शक्तिशाली के म्राङबा सेम मुला बिसम नम्बर 1 रे तिनी यंगला फुप्पा भेदी कादिदा फुप्पा धूप राबक लागादे बलिबुल बक लागादिदा निर्माण लदोल हालेलुया निर्माण व्यवस्था सोदोल दोसिनुन अनि थे जब यंगला भेदी निर्माण ताला तब परमेश्वरला स्वर्गला मेथेरे ताइला हालेलुया तिनी यंग प्रभुले विश्वास लाबकादे यंगला जम्मन येशु दा मैको लाबा ngै प्रभु द सेमला ngै विश्वास लामला बिबकादे यंगला परमेश्वरला जवाब यंगसे किनमा सेमसम तिनी यंगसे यंगला भेदी त निर्माण लदोला हालेलुया जब ओदेलसी जिनमेन्से यंगसे म्राङला त मार 36 पदनी स्याजी बिसम बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे अनि हे परम प्रभु अब्राहम इसाक र याकूबका परमेश्वर इजरायलमा तपाई परमेश्वर हुनुहुन्छ म चाहिँ तपाईको दास हुँ यी सबै काम तपाईको आज्ञा अनुसार मैले गरेको छु अनि आज थाहा होस् मलाई जवाब दिनुहोस् हे परम प्रभु मलाई जवाब दिनुहोस् हालेलुया स्वर्गला मे परमेश्वरलाई हेल धेरै हाबर लागेरी परमेश्वरलाई स्वर्गला मेथेरी फेपकासी
ते बलि सोलबा लागिरी बलि क्रोबला लागिर जा नंबर 1 री एलियाची बेती निर्माण लजी बेती थोरी सिंगडांगजी आणि अर्को ताम जातिक लजी भेमा चुरी गोरसोम ताम मुख्य मुला जम्मन तयार लशी म्हणजे परमेश्वर त्यांच्या प्रार्थना लजी हालेलुया आणि परमेश्वर त्यांच्या प्रार्थनामा एलिया तिक सुंगी विषम इस्रायलला परमेश्वर अब्राहम इसाक याकूबला परमेश्वर रांगनोन जमनना परमेश्वरीना रांगनोन जमन तोरी शासनला परमेश्वरीना तर गाजा रांगला घेला बा तिलै गी आखेलवा मिजे खेनिना बिसी रंगसी परमेश्वर त्यांच्या जवाब रेजी प्रार्थना लसीको हालेलुया तिनी यांगला गुंगरी परमेश्वरला जवाब यांगसे यांग बसे मसम पहिले यांगला बेती निर्माण लदोजी बलि बोलबा घाका दे यांगसे तयार लदोजी आणि अनिमरी यांग रंगसे रंगदान होच्चे आपलं दोला हालेलुया जब यांग जा मार परमेश्वर बंदा नम्रा परमेश्वर बंदा जाजा गे आखेलमा मी बेसी प्रभुला गाछा यांग प्रस्तावलसी परमेश्वर बडी धोला तब थेरे परमेश्वर से गेला हालेलुया तब थेरे परमेश्वर से अच्छा मला गेला थेरे उदिकला चमत्कारला गेला सुरी थेरंगलसी सुरी एलिया अगमबक्तसी पांगला रंगजा जमन बंद क्रेन परमेश्वरीना रंगजा जमन बंद क्रेन परमेश्वरीना गाजा रंगला गेला बा दास नोकर घ्याबाजे खेनिना प्रभु गादा रंगसे जवाब दन्सिको हालेलुया हालेलुया गादा रंगसे जवाब दन्सिको गादा रंगसे उत्तर दन्सिको एलिया सोझो तसी जमन बंदा नम्र तसी परमेश्वरला गाछते पुप तसी परमेश्वर आप त्यांच्या प्रार्थना लजी अनि जामेन तिक्दै जुरी र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाईँ परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईले नै तिनीहरूका मन फर्काउनु हुनेछ 38 पदरी तब परम प्रभुको आगो बर्स्यो र आगोले बलिदान दाउरा र ढुङ्गाहरू माटो बसमा पार्यो र खाडलको पानी पनि सुगिदियो हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा दगाई तिनी चुरी यांगसे म्राङ्दबा यांगसे लुप्तोप जाताम तिकमुन विषम यांगला गुंगरी जब परमेश्वरलाई अचम्मदेन उदेकला गे ब्राङ्बा सेम्मुला विषम तिनी यांगसे परमेश्वरलाई है यांगला प्रार्थनाला भेटी विशेष रहेछु तारेम यांग यसरी विश्वासला गरे बलिफुलबा ते भेटी सुसी साचिन है मेबहार भेडा घिउ है रानाका फुलबाइन तिनी प्रभु येशू ख्रीष्ट थे बेतिरी यांगला लागेर बलि तैसिन मुला तिनी परमेश्वर तथा तिनी यांगला लुई खाचो मुला हालेलुया परमेश्वर से यांगला गुंगरी यांगला लुईरी अचम्मला महिमा से तिनी प्लिंगबारे तयार दबन मुला प्रभु तर यांग जा तयार मुला के अरे यांग तयार दो मुला जुजाल नानांगा दे तिनी यांग से जो यम लोप दाम तिकिन विषम यांगला प्रार्थनाला भेटी निर्माण लदोजी यांगला व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर तन्स्याम सम्बन्ध यांगला है बाइबल अध्ययन भेटी यांगला तयार लजी के आलजी यार यांगसे गोदोप जाताम चुडिम परमेश्वर से तिनी चुडिङलाई सुमान मलाई यांगला जीवन व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर त्यांच्या लाबा सम्बन्ध परमेश्वर त्यांच्या यांगला सम्बन्ध खाइरंग मुला यांगला वचन अध्ययन भेटी हाइरंग मुला यांगला पारिवारिक प्रार्थनाला भेटी खाइरंग मुला चुदाम यांगसे गोबारे खाचो जिम हालेलुया जब यांगला सु जमन प्रार्थनाला भेटीका निर्माण दबन निला जब यांगला परिवारला डिभोसन परिवारला आराधना प्रार्थना बलियो तबन निला तब स्वर्ग याम परमेश्वरला महिमा यांगला गुंगरी दोगाला हालेलुया यांगला जातिले गुंगरी दोगाला यांगला युलबाला गुंगरी दोगाला यांगला युलसरी थे परमेश्वरला महिमा से प्लिंगला हालेलुया थे प्लिंगमाला लागेर दिनी यांग सेम गीतसी तिनी यांगला लुई परमेश्वरला महिमा से प्लिंगमा दोनाला यांगला लुई जा तयार त दोजी हालेलुया रोमी 12 अध्यायला 1-2 पद चाहिँ विषम एनी गादे जो संसारला ढाचाला चाल चलन्डी आभ्राउ एनी गादे रंगला लुई गादे जा परमेश्वर दा सिमनिबा छुनबो बलिला रुब्री अर्बन लाउ विसुङमला हालेलुया छुनबो बलिला रुब्री अर्बन लाउ विसुङमल तिनी यांगला छु शिवा लुई आइन परमेश्वर आपता ते शिवा थांगाबा नाइ बाधे का निबाधे बलिला खाचुआरे तति परम प्रभु परमेश्वर दा तिनी छोन्बो बलिला खाचो मोला थे छोन्बो बलिसा तिनी यांगला लुइना यांगला जीवन इना यांगला परिवार इना
thế कारण चाहिँ लमा तिनी ह्याङ्ला साँचो परमेश्वर दा सेमनी बा बलिदोसी तिनी रङला जीवन जा परमेश्वरलाई छ्यारे चोल्दो मुला हालेलुया परमेश्वरलाई छ्यारे जब ह्याङ्ला जीवन चोल्ला तब परमेश्वरलाई महिमा थेग्लारे हाला थेग्लारे परमेश्वरलाई महिमा सिप्लिङला जब है दादेजु जसरी चुरी पाङमान मुलानी एलियासी थे 12वटा युङमा गादे जम्मालसी थे बेदे सोसी टाङसी सोजी थे फेरि जा सिंगादे ज्यानलाई टाङमान मुला तिनी ह्याङ्ला सम्बन्ध ज्यानलाई सोधोजी हालेलुया परमेश्वर आफ्नै ह्याङ्ला सम्बन्ध ह्याङ्ला परिवारलाई सम्बन्ध जा जमेला सम्बन्ध आबा आमला सम्बन्ध ह्याङ्से निर्माण लबन्निदोल हालेलुया जब निर्माण लसी शोभन्निला तब फेरि परमेश्वरलाई महिमा सिप्लिङला हालेलुया त फेरि परमेश्वरलाई महिमा परमेश्वरलाई ह्याल परमेश्वरलाई उद्धार जवाब थेदुइ ह्याङ्ला आमेन अनि ह्याङ जा जति तति नम्र तसी सोझो तसी जब ह्याङ न्युरप्ताला ह्याङ जा रङसी रङदन है होच्याब्लाला तब फेरि परमेश्वरलाई महिमा राङ्ला तब फेरि परमेश्वरलाई ह्याल हाला तब फेरि परमेश्वरलाई अचम्म उदेकलाई गेका तला हालेलुया तिनी चुप बच्चन अन्से ह्याङ्दा लोप्पताम जा चुनिना है नम्बर 1 ह्याङ्ला परिवारलाई भेटी प्रार्थनालाई भेटी बाइबल अध्ययन भेटी ह्याङसे तयारला दोजी अनि फेरि जसरी सिङ टाङसी डिक्नलाई सिथान्जिनी हराङसी ह्याङलाई सम्बन्ध डिक्बान नितोजी हालेलुया अनि हराङसी ह्याङ एलियासी जसरी परमेश्वर आफ्तेन्छम प्रार्थनालाई जी ngaचा रङलाई घ्याबा चाहिँ खेनिना दास युजा घ्याबा इना ngaचा रङलाई खेलब मिजे इना ngaतिगैनो नासे प्रभु रङसे ngata जवाब दन्दो जी परमेश्वर देन जब नम्रदै प्रार्थनालाई जी नि परमेश्वर स्वर्गलाई मेथेरताइसी धेरै अचम्म प्रकार से बलिका दे लुङमा मुला हालेलुया हेरङसिन ह्याङ्ला गुङ्री परमेश्वरलाई महिमा सिदारे डागप तबन मुला ह्याङ्ला जातिदा परमेश्वरलाई महिमा सिदारे प्लिङला बन मुला थे ताबसिलामा ह्याङ जतिजना जुम्री फेका सुबा तामङ झुजाल नानाङा दे आके ममगा दे ह्याङ अझै ह्याङ प्रार्थनालाई ह्याङ गिसी अर्गु उत्साह पिनमान ह्याङ गिसी अर्गु दा एकदम वास्ताला बन प्रार्थना बन चाहिँ मिसे तिल्लामन बिगे चाहिँ मिसे ह्याङ दा आज भाइ नङ्गोके तर ह्याङ्ला गीतसी जब प्रार्थना ला तब ह्याङ्ला गुम्री परमेश्वर चाहिँ गेला हालेलुया परमेश्वरलाई आत्मा सिप्लिङला हालेलुया परमेश्वरलाई त्यहाँ महिमा छ धारेम ह्याङ्ला गुङ्री तामाङ गादेला गुङ्री परमेश्वर चाहिँ बाबन मुला थे महिमा सिप्लिङला बल्लागिरी ह्याङ तयार दै एलिया राङ्सी ह्याङ प्रार्थनालाई हालेलुया अनि एलिया त चुरी परमेश्वर चाहिँ ताम ग्यामसे जवाब पिन मुला चुरी परमेश्वर चाहिँ पाङ्जी एलियासी बाङ्जी हे परम प्रभु मलाई जवाब दिनुहोस् हालेलुया मलाई जवाब दिनुहोस् परमेश्वर दयाङ्सी पाङ्दै प्रभु nga tayar mala ngala जीवन सोनबो बलिलु रङला छ्यारिङा चोरबा तयार मला रङला छ्यारिङा दुनबारी तयार मला तर रङसिङा द जवाब दुन्सुको हालेलुया जब एलिया अगमवक्त से परम प्रभु रङसिङा द जवाब दुन्सुको nga त उत्तर दुन्सुको बेसी प्रार्थना लजी तब स्वर्ग ग्यामसी मेताइसी थरला बलिका जम्मन प्रोजी हालेलुया अनि अर्को दामजा 42 पत्री निसी च्याजी विषम थेरि तिग्ला मला विषम है अझैनुन कर्मेल गंगला तुङ गङजोरी निसी थेसी एलियासी चुरङ बतासे प्रार्थना लजी कि भुइँमा निउरेर कर्मेल डाँडाको टाकुरामा चढे र त्यहाँ तिनले भुइँमा निउरेर आफ्नो टाउका घुडाहरूको बीचमा राखे हालेलुया तिनी ह्याङलाई प्रार्थना आइरह मलाई ह्याङ में स्वतन्त्र फ्री तरिका से है रबलारी प्रार्थना तजिमाले तर चोरी एलियासी जा गङ्ग्री फेप्सी कुपुप्तसी चुक रङला चु थोबोजा पुरन रङला काङ्गेला गुनी जाङसी परमेश्वर आफ्दै प्रार्थना जी हालेलुया चुदुइरी इजरायल सारी चुदुइरी चुगलारी ना माताइना एलिया त दोष लाबन मुबा जब एलियासी परमेश्वर तेंजाम उत्तर रिजी प्रार्थना लजी है पुइजुसी प्रार्थना लजी तब मेग्याम से जवाब दोनी विषम यांग से मंग च्याजी विषम 45 पटी दोषी नम यम एलिया त जवाब गुन्जी हालेलुया नम है लगभग 3 वर्ष हैन 6 महिना दैसिनमा नम आताइ धेरै तर एलियासी जब परमेश्वर तेंजाम जवाब रिजी जब प्रार्थना लजी नाम ज्ञान परमेश्वर से जवाब दन्छ हालेलुया थेरन परमेश्वर दिने ह्याङला गुङ्री शक्तिशाली वचन ज्ञान शक्तिशाली मेग्याम दिने ह्याङ त जवाब दोनमान मलाई परमेश्वर से तर ह्याङ तयार त ह्याङला जीवन ह्याङला परिवार ह्याङला सेवकाई ह्याङला व्यक्तिगत जीवन तयार त होला तार नेपाली सर च्याजी विषम चुरङमारी
हरेक मिसे है यागारिसी पवित्र आत्मालाई बारेर ताम्बाङजी यागारिसी अगम्मानिल बारेर ताम्बाङजी बिसम गिसे अर्गुदा जुट्टा चु खतम yang dikbar de beti निर्माण ला बढे बेती फुप्पा बढे चाहिँ खेन निबार मलाई नेपालला स्थितिका च्याजी छम त्यो बेला yang बेले प्रार्थनालाई धेरन प्रार्थनालाई जम्मनटिक्सी प्रार्थनालाई यङला तामङ जुलबगादे परमेश्वर से गीताबार घुइबान मुला yang ता परमेश्वर से घुइबान मुला yang तयार दै यङला परमेश्वर आफ्ला भेदी निर्माणलाई यङला व्यक्तिगत जीवन निर्माणलाई परमेश्वर त्यो अचम्म उदेकला घेका दे यङला गुंगरी परमेश्वर से लाबर छेबन मुला त्यो बेलामा yang चाहिँ विदेशी मुगाई चाहिँ स्वदेशी मुगाई जुन जुन गारे रङ तान छागाई yang जम्म सेम गीतसे प्रार्थनालाई परमेश्वरले थे मेगामला जवाब त yang से किनमारे तयारलाई हालेलुया हरेकले जीवन परमेश्वर मलम दन जुगाई तिनीला जो वचन चाहिँ yang दा चुनन ताम लोपन मुला yang अझै नम्रतासी परमेश्वर दिन छ्याम yang नाचा बढाउँदै परमेश्वरले वचन अनुसार बराबर yang तयार तै यङला पारिवारिक भेटी यङला प्रार्थनालाई भेटी बाइबल अध्ययन भेटी निर्माण लबानी गिसी अर्को द वास्ता लबान yang नि गिसी अर्को द उत्साह बिनमान yang नि yang रङ रङ सिन च्यागे ngala व्यक्तिगत जीवनला भेटी जा हेराङ मुला ngala व्यक्तिगत जीवन भेटी जा ना फुप्सी जी मुजगी नङ नङसी जी मुजगी अर्को दिन तामा बाङ चिबा हैन अर्को ब्राङसी बोमो हाबा ngarang bahalai are wow right ngap jodi padabla mi घमण्डी तसी फुप्टी मुलदाल यङला बेती गादे थे बेती दार निर्माणलाई सोबन्नी परमेश्वरलाई मेला जवाब यङला गुंगनी तिनी परमेश्वर दोन मन मला थेता किनमा लागेर yang तयार दै हालेलुया सचिन रोमी 12 देला 1 दिन 200 पाङमा अनुसार यङला जीवन परमेश्वर त सेमनी बा छोन्ब बलिदोसी yang जिमा बिनगे अनि थेताबा लाग्या माथाङनिसी आज 3 च्याजि समथिङ मसम एनी चु जम्बलिङला संसारला ठिम आन्सर आब्राउ संसारला नै बतामगा चाहिँ ब्याङ्गो हालेलुया थे कसिंगारका त ब्याङ्गो थे जाताम एन्चे ब्याङ्गन दोलबिसी पाङमान मुला थेताबालामा तिनी yang परमेश्वरले वचन थोबगा दे yang परमेश्वरला परमेश्वरका उद्धा किनमा गादे छ एलिया रङसी प्रार्थनाला बारे yang तयार दे आमेन यङला जीवन यङला प्राण यङला आत्मा यङला शरीर प्रभु छ्यारे चोलगे सच्चिन एलियाला रङमा प्रार्थना तिनी चु नेपाल देशे तोबो मुला चु जम्बलिङ दे तोबो मुला चु जम्बलिङ दे थेराङमा खाल्ला प्रार्थना ब योत्तका दे परमेश्वर से माइबन मुला आमेन अनि सुननी न परमेश्वर तिनीले वचन सच्चिन यङला परिवार व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर तिनछम यङला जीवन जा यङसी निर्माणलाई हालेलुया परमेश्वर के जवाब yang दोबिन्छ परमेश्वर शक्तिशाली महिमा yang से म्राङमा सेम मुसम yang सच्चिन एलिया रङले से yang प्रार्थनालाई यङला जाति द प्रार्थनालाई यङला जातिले मिका देदा सोनाला बारे yang तयार दे हालेलुया आमेन बेनतन परमेश्वर मलब्दन सुगाई तिनीले वचन गाय चुरिन थान्गे सच्चिन परमेश्वरला त्या महिमा नंगरी वाङमारी yang तयार दai यङला जीवन यङला लुई यङला सेवाकाई परमेश्वरला छ्यारे चोलगे हालेलुया